chiao na mo hong hi ko langa sikpar kulali hong pang thar ngai ti ding in kanin som tham na mai un tha bar ka si ha kha gango gar a miswal ni puzam chung an ram I nam in voinga an so chiram kholepi ha kha le magweram then gango gar a miswal ni puzam chung an ram I tangka sing som ruk an chu pin a nam in voinga tiang an so kong tol chungmi ni lungmali phosa an chim November kula kha zan le swimya lam panga shonga khan ha kha peng ruan khwali gango peng nang kha khokar a miswal ni puzam chung an ram I tangka sing som ruk an chu pin a nam in voinga tiang an so I thiam ha fak ngai in atwar sa a sizung a an thabul tia thai si puzam chung hi pando khwa mi asi I SSPC ral ka bolle chiram chawza ral ka tangti phuna kar I ka dau nak achwa nu a halta khwa a ral shell in arak idor mi asi miswal ni atangka an chupin a nam in hunha a an so I alhiam ma afa ngai cha a sizung a an thlobul liao asi tia halta khwa mi cheu khat ni lungmali phosa an chim adu liao chu myanmaram hun ki pa SSPC ral ka ple to chung sham tai phun ha kar a ka dau nak afa liao pi asi I rush mi na zong kan tam ngai cha a mi phun kan I cho ngai na Hliao chana hin sham in mi thil chu le sham nam he ram a awak mi zong an tam ngai cha a mi za pi ni asi kho chung in ma long khwal ton le dum kal thut tau kong a kanira rin ngai a her tia tol chung mi ni an chim chiram chawza ral kap tangti phu ni ka dau nak pezul in an kalpi SSPC ral kap somnga shong an thi chap I tlai mi song an thong ni ko langa November ni heriat in chiram chawza ral kap kolum pakhat kolum patni le SSPC ral kap polkar a pezul in ka dau nak afak I SSPC ral kap somnga shong an thi chapin a laikhi mi song an I SSPC ral kap polsin in Kremnam tamngai song chiram chawza ral kap tangthi phuni an lak chi kho kong chiram chawza runven na wunchi zung ni November kulam hi zan a an than chiram chawza ral kap kolum pakhat chu hokok PDF dal in All Burma Student Democratic Front ABSDF PDF Bangkok Battalion na Paka Pha na Kali Revolution Force KRC Ranger Kali Defense Force RKDF le Yo Defense Force YDF tangthi phunha he ibom in SSPC ral ka pol pezul in anka choma na November ni heriata SSPC ni ja fighter in Pompariat le wine thovan long in Pomzale somnga lem an thak I November ni hei kwa zong a ja fighter in Zinglei ka dau nak boy khat atwa chiram chawza ral kap kolum patni song Kali Revolution Force KRC tal in Chim Brotherhood chung tal Chin National Defense Force CNDF le PDF zolan na he ibom in SSPC ral ka pol pezul in inka leo pi asive November kulam ni a SSPC ni ja fighter in voin hi tiang chunglei ka dau nak atwa Kadaw nakchan chunga hin SSPC ral kap soma shong an thi chap I thiam ha ator mi SSPC ral kapol chu Mi-17 helicopter in an lak na chupin a SSPC ral kap kan tlai chap mi na song anum I shamnam tamngai song tangti phu ni kan lak chi kho chun SSPC ral kap ni dron kadaw nak song an to chi I Andron chep khat chu tangti phun na ni kan ka thlak kho tia chiram chawza runven nak wunchi zung ni an than mi a an lang ter chuban tuk thiam in chinram phalam peng tidim peng le kal le gango kar ka dau na ka major le captain portal in SSPC ral kap zakhat shong an thi I shamnam tamngai zong chingram chawza ral kap le tangti phun ha ni an lak chi kho pin a SSPC ral kap tamngai zong an tlai na kong chiram chawza runven na wunchi zung ni November ni heriata an than
farkon le theokara motowalet CDM palik pakhat anannak aliam India Memoramri Mizoram Ramkul farkon khwali theotivakar November kulathum Zinglei Thawngchimnak pakhashonga khan moto pakhat alet CDM atua mi palik pu ukling thang kumkulai kumsari anunna liam kong thol chungmi le thonglak nakshampi ni anchim runnak liam mi pu ukling thang hi SSPC ral kap ni sham in no ngai nak nak no CDM atua mi asi chiram chawza palik sung wena tuan chama ni asi ama long khwala thlona ka atu bantuk in banchet na katon hi asi tia thol chung mi le thonglak nak shampi pakhat ni chun longmali phosa anchim moto chan sol nak in nun nak le mi phuk ling thang ni anupi le afale pathum aliam tak na farkon khwa chu India Memoram Ripong aumi khwa pakhat asi National Fund CNF CNE munpi aumnak chinlong khopi he zong ane ngai tia thai si Minda peng SSPC ni bomboi thum an thlak inlo rok mi chiram thlang lei minda peng mindat matupi lampi chung hun pakhat SSPC ral kap ni jet fighter in bomboi thum an thlak inlo rok mi kong wal chung mi le CDF mindat ral kap ni lungmali phosa an chim November gulan ni zanle swimya lam pathum le chiao shonga khan Mindat matupi lampi chung mengtung kulan ni mun ummi lam channak SSPC ral kap ni ral tungna wanlong in voithum tiang boman thak tia thai hi kong he petlai in CDF mindat ral kap pakhat ni chun mindat matupi lampi pong ummi khwa pakhat SSPC ni arong umlo in boman thak tual chung ni athimi le hliam hator mi anum sholo na in lau rok mi tu chu tia lungmali phosa fetar in achim chuban tok thiam in November kul zonga khan chingram tedim peng tedim tangin moto lampi chung mi thuklai khwa SSPC ral kap ni ral tukna wanlong in boman thak AG biak in le siang in tal in lau tam ngai a rok tia kan thai Malaysia Myanmar mi somruk leng tlai an tong than Malaysia kaladan rapkul nu pakhatal in kungning lo in alut ni Myanmar mi somruk ni antlai than na kong kaladan ramkul immigration zone ni November kulan ni zan anthan November ni kul le kula khata khan kaladan ramkul immigration zone chekhat nak antua halpi nak chatlap zaitman angai lo mi Myanmar mi somruk ni antlai na Lai atong mi somruk ni chu dan tatnak pirding in an shan ha tia thai si chuban tok thiam in November ni kul zonga khan Malaysia pahanram kul Cameron highlight Myanmar ram mi zale somsari pangadal in ramdang mi zali somruk le chu Malaysia no nge tu pol ni an thlai ha kong Malaysia Myanmar Association MMA ni an rak than Zikong khopi KTV ading Amy SSPC le palik pasari PDF ni an film hlom na shamnam tam ngai an lak chi pagoram than zikong khopi KTV ading Amy SSPC ral kap le an kutang palik pasari chu to chung sham tlai tang ti phuni lu no in an ka na cha an dilak in an thi shamnam tam ngai zong an lak chi kho kong People Defense Force Natalie ni November kula thum phongning te in anthan November kula ni zan swimya lam he khatluk jikong khopi ummi KTV do pakhat zula sa he anuami SSPC ral kable ankutang palik fon minung pasari chu PDF Natalie le chopin kau BTZM tangti phunhani andin ainak KTV chun anlu no na amta na tia thai si chuka do na ka chun SSPC ral kable ankutang palik fon minung pasari chu andi lak in anthi chopin G3 mai thousand khat kwan bom pali kwan fang som riat
wan kham ang ki zun hi le chikchin pakhat song tangti phu ni kan lak chi kho tia People Defence Force Natalin ni an that mi a an lak der Moya beng chung a SSPC ni zero copter in boman thak I tol chung mi pathum an thi Sagang ram ten moya beng ya tong khwa le bu tang kan khokar I a ummi thlampol a SSPC ral kap ni zero copter in boman thak I kumnga hak chia pakhat le kumret hak chia pakhat tal in tol chung mi pathum an nun nak aliam kong moya beng mi pi hum him nak phu ni November kula thum a an than November kula ni Zinglei Streamer lam pasareng lo a No Western Command Headquarter in Academy SSPC Ral Kap Zero Copter ni Moya Peng ya tongkhwa le butang kan khokar I a ummi ramlak thampol a arwang umlo in bomman thak I ma I shwe yi phu kumriat mau hen that kum nga le huang so thwe kum som thum ti in swal na ngai lo tol chumi pathum annun na kaliam tia moya peng mi pi hum him na puni an than mi a an lak der chuban tok thiam in November ni ru mi zonga khan moya peng le changu peng ramri a No Western Command Headquarter in Academy SSPC ral ka parachute ni voitam ngai boman thak ruang a tadin chut meivan voi afang mi le meivan in dulo na kalang dar mi tol chung mi kulleng annun na kaliam I minung sommi leng mi hliam han tuar tia thai si Paupeng kado na ka SSPC ral ka phimi antam PDF ni minung pathum antlai ha Magweram than paupeng chung a ralam sialmi SSPC ral ka pol chu Pol chung siam tlai tang ti phu ni rakbo in an ka hna cha a SSPC ral ka play in a thimi le thiam ma tuar mi an tam I SSPC ral ka pathum zong an siam na pol he an tlai hna kong paupeng pa ka pha ni November kula thum a an than November ni hlei nga chung simel lam panhi la chiao shong a Pau peng shwe bong ta pyu so thi khwa in a chuak mi SSPC ral ka pol chu me pa ka pha pau peng pa ka pha le tang thi phunha ni rakbo in an ka hna cha a SSPC ral ka play in a thimi le hliam ma tur mi an tam ngai I a thimi SSPC ral ka pol ruak chu atang mi SSPC ral ka pol ni lamkam valai an cho I an phum hna tia thai si Chupin a kapni kar ka daw nak san chunga chun SSPC ral ka pathum zong an shem na pol he kan tlai hna I ral ka phung he atlak ning te in tha te in kan zau khen hna atu bantuk in kapni kar ka daw nak I SSPC ral ka athimi le hliam hma tur mi an tam ngai cha a hin SSPC ni chunglei ka daw nak ni fatin du pau in an tua I tha pau kong khwa chai sau khwa Phalang kan khwa chau tan king khwa le nyaw sin to khwa in tol chung mi thong hlei sari shrong chu ahim nak mun gol in anjam ha an khwa chiao a an kir khawri ha lo tia pau peng pa ka pha ni an than mi a an lak der Yangon Mandalay lampi a moto pa na kachuak I pa pathum an nun na liam pagoram than yeta shipeng Yangon Mandalay lampi chung a moto pa na kachuak I minung pathum an nun na aliam kong mibom chantu phu ni an chim November kulan ni Zinglei Streamer lam panga shonga khan Yangon in ni pido lei a achuak mi thil report du moto pakhat chu chaklat nak tua in adir leo a anu lei in saf moto pakhat ni apa sual tia thai si thil report du moto ni hin building in ral ring pek nak mai a cheu tar I moto chung in atung leo a anu lei in saf moto pakhat ni apa sual apa tu saf moto a chit mi chung in kumsom thum pakwa li kumsom nga kar pa pathum makhate a annun nak aliam Nunak liam mi hna pa pathum ruak chu swa se zung a kan kalpi hna I siboi te ni chaklat nak an to hna tia libom chantu phu ni chun an chim Aluan chia November ni sha zonga khan phu peng Yangon Mandalay lampi chung mengtung zale pakhat le
zale pahnih kar a pumpak moto pakhat ni lamkam I adir mi toriat ngai moto pakhat apa cha a akchia pakhat anun na kaliam tia thai si Mandalay Mongya lampi chung ka daw na ka SSPC ral ka panga anthi Sagay rom ten Mongya peng Mandalay Mongya lampi chung a SSPC ral ka pol ni ani chit ni moto chu tol chung shem thai tang ti phu ni bompuat no in an ka I SSPC ral ka panga anthi kong Mongya peng kom PDF battalion pali company pahni ni November kula thum a an than November ni kul Zinglei Thawngchimnak pakwale somdinga shonga khan no Western Command Headquarter in Amor Moto Pathum he ralam sial a achuak mi SSPC ral ka pol chu Mongya peng ma u chegei in an lu nu so moto pakhat le kalai ni ngai moto pakhat he pezul in an chua than leo a Mongya peng kom PDF battalion pali company pahni le Mongya peng kom PDF battalion kulariat company pathum tangti phunha ni anrak bo na I bompo no in anka na tia thai si chuka daw na ka chun SSPC ral ka panga mril a anthi I thiam ma tor mi song an tam ngai kapni kar ka daw na chan chung a tangti phulai in nun nak liam mi kanum sholau himte in nu kan pil khau than tia Mongya peng kom PDF battalion pali company pahni ni an that ni a an lang tar chi Chau peng chung a SSPC ral ka pol chit mi moto pakhat bompo no in an ka I minong pali an thi magweram then chau peng a number pathum moto lampi chung a SSPC ral ka pol ni ani chit mi moto pakhat chu tol chung sham tai punha ni bompo no in an ka I SSPC ral ka pali an thi kong Tiger Fighter Force ni November kula thum a an than November na hai sari ni a chau peng number pathum moto lampi chung a SSPC ral ka panga ni ani chit mi moto pakhat chu Tiger Fighter Force TFF chau peng pa ka pha le chau peng chung I a mi tol chung sham tlai tang thi phunha ni an rak bo na I pompo no in an ka na tia thai si chuka daw na ka chun SSPC ral ka pali an thi I akhal tu chu ahliam ma he azam an moto zong mai in kan khang piak na kapni kar ka daw nak chan chung a tang thi phulai in ral ka pakhat ni ramle mi phuncha a anun na ka pek ve Longmali post tha jang akan pe I kan thong chim angai tu nandi lak chung a kanelom tuk shang shan thai Zinglei a thong pang thar he kane tong than ha lai